Erizoba ecyabo murembarara kwaba kuri kurisa mesho abo kuba Radio West eki yakora nebyenjenda byashanyaramo oruntu Radio West yaba niyetegura izoba rya nyencha kare eriebero ayo na mushanje bikwese kwa mushanjo ayi barajaguze oguse myaka 20 ombereza kandi ecyakorera izoba bacita Carnival. injira cyamshana nza kuzabinga kare shayitano zawe ready kandi ebyo kunyambira muwe ebyo kuryamiriyo abeshokozi bona bazaba batantire abinji bararo muri imbara ni sima radio wasti aho tratara kinihiro karasho ndabuza myaka 20 ndarukumirwenda cyane na mwenda Noxia hatiya Brandin kugoni ngoma rashidiro shana chibonire ibintu bira byatere inyama baziteshire tent bazitira abeshongo zabarya apani yatakize kutegerize wanogwe mujya mukinihiro mukubendongo munyumirwe nyama muziyo kitagera MTN cyakabinyo nakurwancha tugenda kubanga tugabe motoka promotion ya feyamo monyabo tugenda kubanga tugaba pichi nyatenga pichi ojuwangula omuwanguzi wafe agena kubanga owereza sente sawezo zenyine mukinihiro mwenyine Isanga bakinihiro cyane cyakare abantu batekatekire umukozi wa natungira mugwaro Convoy izoba yabasa kwetorora biceka nkaboma kijungo makanzi Ajipsel Rubicona Kachika Andres Bitungambechi Ndekechi Ebi byona bikiriyaho bamwe abagizi ba Radio West babaza kangura a million 20 ez Radio West etebekanise ower kwetegura okujaguza ekinihiro karash Radio West ni magama ngo bengire kuteka amata Radio West munonga ko Radio West mwe ni radio yihanga yona kwa mwene tukorire cyo kutangaza munonga ati naenda kikeji yamara kunkwasa million yesente gino mungaro yona ngo mumenya ate mwene washoka birye bishuba bikinkebyo ukata na kasaja mazima Brother Kenneth Omo mbakozi ba Radio West yanje ashobora koko muntu abe nahangura sentes Awudugambira omu studios twino musinguzi witu 1 million cash mwana ukwate sentes zikire tsirebe mama Oh my god hey amazike gonka akakodi akari mukangora sentezi harimo okubuze vuzo na munonge bikwatirine na Radio West ahande oketwa rempia ahabwa TV West ni Senyomo Gideon na Nelson Turiamuhimbesi Radio West na chi echinihiro